tungithite na mbere kuraitha uri we tayari kuthikiria miji ikiora na miji yoragwo indagitari tuna ndagitari wa kwori miji ya ndani studio atungi ni mutumiki wa mwathani Pastor Julius Mbabu kumana Shakagoma na karibu sana kaire mutumiki. Thank you so much. Wewe gano tuwa ukinya ndani studio chetu. Yes. Kutu na mbere kwa tukianagire kaire na tukiendelea na wale wetu watu na mbere kwa atuti ya kimekithiru. Lakini bila mwende kile murire wa Meru TV kago tukiamagire wega. Thank you so much. Mbere njukikanyaga kakuwata mtu wandi ogeni na gukethia kumbije kuri na tegeri baberu na barato tuire nabo no much welcome na last Friday bona family tugire tuchoka officially utameanwa mingi kwithire leo na we want to honor God non to go witiki kwa bwawe amen na utubi wa bora bwo wingede na turo bwetu so karibuni sana na gitumi kiongo ya kuza tuimantu nejaja ikenda family chetu chimenya kuora na kenda nja chiumba gwita bwega gutika ni semenya kuronga mama na family ikeja kuthira family na thina. I have tackled many cases of families whereas kuri antu baba ingi mono bakukua na arua na bari kwa nontu their families kuri ura kanisa ewe the family lakini family ni bateye kumenyerwa nkurukie mantu jangi jonte without a good family tutira kanisa mbega without a good family tutena future mbega nontu kenda batu te atwalelero in families tutinde turio na arua na no tu twaleli mirerere mwanya na turakinyama ba mwaba ichwirite ukurukira kuchenga ibaka kenda batu ikakiuba gutwika but na ukurukira manjira to kwalia kipindi gieto kya kuteria families no tuterie kinya family ringi thuka na mantu jakakara bwega na njachi yetu igatura bwega rietone rya Jesu so bere mane ndaturomba ndakwirire okaire ndakwira nteto ijite tagio juzi wa mtu na kinyobe ya kudwa family therapist muntu kule ndo baba mama ntu uketha wina degree kana uketha wina PhD bando tukwenda Mungu na kyo gintu kiria everybody abatigudira akimenyaga no ntujusi gutena Mungu te ujusi so ndenda turomba kenda tutonya kipindi gietu kya gorobana harwa na mandu jakale bwega ritone rya Jesu turombe ambiria katho ambiria gitio ambiria gukirwa kunde mwathani Mungu wetu no tubawega na witiki kubaku itukugwa gugutia na gukuneneya no tuguri baba wetu gwotingana nwa kinya nambi ugore Mungu wega bwaku bwantwira niyo Kenya na Kenya itugukumia Mungu no ntubwa kwithira igita rero nda twakarakiri ipindi giki ituonete na tuigwa na matuje tu family ni kugaruka kiugwe no gwetu Mungu na go chiterie gukura rietwa rya Jesu Kristo twaromba kwambanire nawe baba umwega na ngurukie je ugura hantu mathugane jakindene mathugane jaome Mungu ni kenda bakomba kwerewa kira kionde gikura kenda family chetu ikara bwega rietwa rya Jesu osenye mustari tantatu tutetwa kumathani ruga tuliura no tubwa kwa gwamenya no menye bojaga no tubwa kulitanwa umenye bojaga no tubwa kuirwa ambiria kaba Mungu nontu no tuirite mantu yatukauga ene ngurukie gutwira mwathani tuje kwina gintu twita divine revelation ira yuma kirigwe gitone rya Jesu kutwaromba baba mbariria natwi na muthie yo ndo tugauchokeria nkatho rietone rya Jesu unu twaromba na mitikia amen. Thank you so much. I think kiribara bale ageni betagwa Pastor Julius Mbabu punjagia na kanisa yitagwa Arise and Shine House of Prayer Church ile ntura cha Kagoma Kagoma ili central event ili antendaga hosting kule ronka kinyamba mbere kuongera international ndo mandu jamingi ule ocionaga ukarine gukari ndora betere kuthigana kana betere na bateri ni antu bale bakarija mpani bongo barachiona bakarija mpani na ukeja kugoma statement kiri number 1333 iyuga batu twachitega kuringithania nabo twichiona tukarija mpandi na kinyago rero tukuona ni ubo tuona meaning that the way you see yourself it will become that way so kirimando jonde no bati kwambia irore ya good things umutegeri ura wonde tegete tutubatere kwambia kuthwaniria even in our families mantu jara manene nyekira kuthuro tera kinya antu agwikira kanyomba ya kutaos litana antu kukulala karatasi antu ibabiri gwita irato mapema bamenyerie
atuoli kwa soya hiyo sauti mpaka soya yes basi soya kiuba kuidira yetu endelea Yesu. So I think ino tuliaria manto ja morebi ti urebi muntu no amatoke ndo urebi akamatoka kibo mokura buje wa Njobi nyeta twaburingithia. I want us to speak about types of drunkenness in our families. Nonto magida jamwe anti bakiritiza Njobi na bakiritiza manto yange, but we have many types of drunkenness then a family chetu bieto na Yesu. But before that then that kwira mutegeri atiri bahatu baria to etiquette Mulungu. The first thing, the key thing of the family, it is love. When though you put the key thing of the family, bereto aliri ore bikinya kureku family kenderunga manetura etura with love. Ikyo ya doterinyale Mulungu endele kuonokia ndeguru. He first loved the world. And the Bible says he gave his only begotten son, meaning that the key point kenda family umba weta kuraja na etura it is love. Na love ya family kana wenda wa family ibwa two individuals and to baire bara bakwatandire ito kuigwa weta safari turi amwe no ndo twaje mantu ya more byaje the families lakini tukenda turi ali ya family separated turi ali ya ndo batinda one direction. Biblia ndani iko ya Moses chapter 3 verse number 3, you got two cannot walk together unless they agree. One thing that I want to tell the uleo mtakete ni atiri ugenda no family, it's about agreement. Wetikaneria uri na madugane ya kwa ya mega no himabwa kwa bulande na bugwa bome yake erande ndio ndi wetikeria tigane na mami na baba mpume wetu kagwana ngothinga techuka mpume wetu kirigara ngothinga kibirichia. So ino nito I have purpose. Number one of the family credit to my Torah iliamuntu na purpose. But the problem that we have today is anto barenda kudidia mic testing. And that's why every day we have divorces. Na nenda kwenda mutegeri ule mtegete atiri mwenye kulaumiwa ni wewe umeacha familia yako. Ni wewe umeacha mume wako. Ni wewe umeacha bibi yako. Utemenya kudidia mic testing ya family. It is a permanent institution according to the one of God. Na kila kimenya kumetoria it is love. Na ile ngato mbili na kugoma ndele ikulia 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Joana ya mbele inya mugwanja na inyanya. Tukenda kwa wendo in our families bwana families. Then it takes nyato waikario mara mali nyato wakali kunywa chobi. Then kule antu bakunywa na arua ndu wala of love. Kule antu bakumara na arua because they have no peace in their families. No ntura waraigwa ule witithagwa things are not going well. So I want us to read that verse na kimiru yetu na yetu na magari gakumwa yetu endelea Yesu. Utwamba tuthome na kidharaka tuigore ate 1 John 4:7 and 8. 4:7 and 8. Yugati endo twenda nageni nuntu wendo bumakire ngai ora enda naga imwana wa ngai na nayi ngai. 8 ora tenda naga ati ngai nuntu ngai iwendo. Yes. Endo bakware ni twendane o muntu na ungi tontu wendani ni bo Mulungu. Na muntu kinya uriko ure wendanaga we atiari aumite kwa Mulungu na ningi naije Mulungu. 8 ure otiendanaga atije Mulungu muntu Mulungu ni wendani. Number 9 wenda do Mulungu nabu ni bwaguriro kiritwe ni kutha Mulungu na ritere mutano wa mumwe aleja ndigurune kenda tugatura moyo nuntu wawe. Number 1 Biblia rugare keni twendane kwina wendo muria bwakamatite wiro pawa ana ni mkwenda kwambiria rira mwari era wenyina kuonera muthako akera kamoika hao kanini kaka mwaro ida kaka nini ugwenda rugura ndirisha ndagumiro ikare ingi kana ndaringa ringa ndachoka githada urugure there was that kind of a love ira yatumaga before you married your spouse waligagua oni nkaera kuona mtu unaanza pamoja tana maguru. Even let's speak about our time now. Yes. Kuri yoto tani na dimo wenda kwa na maguru. Okethera mwanka okuna miro kada.
no kwenda kuona mtu. It was love. And the first thing kuri na tuweko boina na ira kumami kenine kuri na tumantu bwalida na ira those people who are starting when you have been in courtship na kuri na promises bwaela naga, but now because of you familiarize kana bora menyanige with your partner, then those things are no more. No wewe inaira turuko no mura mpungo karate ngutigite no wewe tagero je na kwa muri akakora ng'ombe nyaroje rwe na umitongine no wera na kugwa kuria akuria kwa tiene chuburia. So all those things, but now kwina rwembo mtu weka murigai wa njoro ya ine tangu atiri inyera yumboka ya ndege kienine from the ground niye mituragia ruone kenda yumba kukolani na raitite. So ekeja kwethira family yenu yambirie na kuinanira. Let that thing continue. Let that thing move the family. Ekeja kuda yambirie na maromba ugatika kurombera the family. The problem is ando bakinya family na bakona jojo timba